my feet on higher ground. So here I stand, you are my God, your faithfulness, my solid rock. Come on, sing it out. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. Sama berdapat tinggi berajurit magister Kristus di edisi Moment of Jesus di Taruh Perut 2. Jadi semenuti dia supaya aku ingin pengajar tak semayang daw ka sama di surga ketika jaga pemiu kira-kira ngatin kepasama yang kure teban pengenang mayati masa bisa temak pemutih pemik dan ngeti kenyerahti ngasmayang medem tengah nak mai Yesus Kristus, amin. Jadi di semenuti aku ingin ajar based on Luke semengju untuk bahasa ayat semengdi nekah semeng pri nanti ina pasal Jesus pibuat semeng andaya adi andam nagibian andam kuriti derem Jesus penuh menuju Jerusalem ayat penuh kedek bat tanah Samaria ngagilali ya eun berat ni anakku po kan ibdapat nga semeng andaya adi naman kurit andam kurit adi bisa ngerami jok sojo kan rais pegang Jesus Tuhan masih dik Jesus Kristus ngera kanang penuh tika bara imam kebedak ngera nutup bebuangan kanyi buangan drum ngera penuh ngera buak kan di iso ngera kinyam adepi mau buak ay pari buang kibas tepa ngasreun benak ay tikang bamutu dikeja Jesus buang ingin terima kasih daya anak daya Samaria Jesus miu nang agi semeng naan daya dok bibuha kemaki adi perinaan mani siati adi daya di bangsa beken ayah sadi ada adi pari nge terima kasih ketepa kaji senang biaya
makat ka penuh meh ku mabua sebab ku sabah di aku artinya pengenang kudus mai. Jadi based on anin di tok bahasa ni tak ketingah terjadi Injil kitab Injil tak ayat kita anta dua perkara dia tak diongati kemet pada reti i kayu hena berdosa. Cuma i atak manusia kadang i atak mendapat kayu hena atak kemet. Mai kayu hena sawa senang kireng senang. Ai ingin atak penyenang dan pemudip tak. Pak ana ingat ai dengan penyenang adu-adu dermatin tak. Ai ingin penyenang physical tak. Jadi di dalam Injil teja tertinggal anak adi semeng naan dituduh Jesus buang ni tinggal Jesus sojo ai pegan ai mitik Jesus tapi buat ya Pak Jesus sikit maki na priinaan cuma nin an ada adi pari kaya ngangen terima kasih daya tertinggal siatik ke ayat deh hina daya adi seorang pak ya daya bangsa beken nanti biun penyabah ngasona atap puan nang i nyabah iteja dingin di buah adepi so anam i Jesus kami tak tinggal arahan ni teja di ayat simang patna ayat bedak tudu bara imam mana teja bedak bara imam mana nguri bara ayat dah bedak Jesus dah nguri ngadepi paya bedak adep ngara di tudu imam mana mani inem sana ame so dunana teja atau tinggal kami Jesus dan nem sana iman nata dehire adu tetek di tak terbalik atak re senang kireng berpegang teguh kepada yang pandai senang ya. Jadi kita tinggal di ayat sembri kena Jesus nang mekat meh penuh ku membuat asap ku sabah di aku tak anak meh ayat buat ngai yen tak reflect dunan nati teja nga pemudip tak subah tak tinggal pemudip tak di Madin jaman tak miskin meta daya atak daya dekira tak seribas puan kata berdaya puan kata kenyan kah ataupun terdapat etnik tak di Sarawak ati asari atak daya atak adu nyembah inta dehi sarah nyembah tein meta perk manusia atak an udip pai asing dingin kayuh yang kena yang perung mas mengita tepat ada nga kami tama dapat ani dia taat dah kira tempat retakah tanahkah dalam sekura pemanai takah agi kemeting dari pemutip tak atanggen terima kasih kata pak anak menggunai berang anu minggu padri bedak mun ka gereja daya tu di jam kadang paling tu 2 jam yen nyata reflect adap tak atanggen puji terima kasih kata pak anak mesebapi atak semayang pak tadari kami atak dapat semayang ka gereja atak semayang dalam atin tak pada reti kami tak kami padri nang kami dapat mun atau desah mun adodo dinyangen excuse maya tanggen ke terima kasih ingat ke dawa tika tak babosit ataupun senenganang baboso lah aku berdaya aku apsa jadi sen pengenang dan nyamba ngajar tak ngin terima kasih beradat nekah nyamba jadi ni so adat teja yang ngin terima kasih dia ni barang nyamba tamu ngin dia tak jadi sebenarnya ata manusia nga tepat ama Jesus ayat di ka ongati ay dahi raji jadi raja dahi jadi Tuhan ay ka ongati ay jadi daya paling segan kuri kadaya kami tak daya ataupun kuri ng arwan kaja irwan ng se
ruanang disegan ting pangkati pa ayah ge dingin pumudip tapum pibua si ati teja ame isabah kata pak iya sudah mite bege sota menek ke sama tadi soga ada mite bege ai mite eta nyemah aja ngin terima kasih dari ayah anak ada kami taan maju dipta atau ambian sekura begatung sentak nang asar katanya kemet tepak anda kitab Injil ayah ngajar tetejah yang terima kasih diasi dimbah berkat atau teja berkat tepak anak dia supaya atau mite ayah puan ni menang tak anak me sebapi ata semayang ketingnya Quran anak me sebapi ata semayang yang tak kitaan ani di ataan padeh i derep mata mite ata are ingat nang sepagi air tonggen sen ke nang te sepagi kayak tonggen deh sana doa ngati kami tahu doa ayah dah madin dah sepagi dah berambau dah soabau pak ayah rek nek ngai nek teh tipu nek ata dupan semuki berkat tapana renek kata ata expect semuti pak dijadi ina semuji mai aran tepa ada dupan semuki ayah kerja mai tepa ina tepa adi berkuasa ngata cuma manusia adi subah jadi man ayah kami kunang jadi man ayah darti atak bisa jadi man ayah to be like him we have to serve one another be humble menak gaya dehi bian pangkat begatung menak gesuto tertinggal terjasi mengenaan ayah mendapat ani dia mendapat yang membuat kemaki meh ngerana atas sikit nadep kata dingin pumdip tadi ngati atau mendapat ani terdapat tika atas mayang dawa ingatku masa ke baba form 5 form 3 sindak ku dak ku belajar sak ku dapat pas dengan dapat udip di senang sawa pari pas anak kami seanak fail kami seanak memaju kemaki menjadi agi di kedai men di benar kati mah sekura di semenanjung raroi makembat ke gereja anak di deh ataan nganak ke di deh kena yen roh taga iman tak ama iman nanti is ay deh kita dapat delay puanka anoti on sepagi ya off mesti on ada advice ku yang para bujang barangan di bujang kan baba umur takar 20 mana 20 ka semu kupan ngan bege kerja pengenai ngan diskura puan ka kerja ngan jadi dikit-dikit kah pai kami ngan meting masangan ngan semayang derem anu kana buang ngan kerja angan bisa serve one another buang ngan kerja angan bisa kagah pengenang tepa anak teja sebenarnya jadi Kristen dah irati jadi Kristen dika kerja man sekermen ada dimen selalu rundeng derem dikit-dikit sinot ka ataupun dikit-dikit ka saru agi untuk kidaan baradaya selalu ruah tika padri ngen sermon dah yakuan lima paena reality ata abah dengah anak ata an shortcut dimen ngati pri teja mah i dapat bawa so andami ayam mabu mana gata bege tak diti moko tamah sekremen beh anak penting ni kata tinggal faedah pengenang tepa anak teja paling penting ni ngan tepa anak paling penting ni kemana ke drum ata
utip di o ngati ata reflect nga ata kagah ata kiren suto danding adi kena disemuki sepatuti ata jadi pengikut Kristus teja. Jadi sana ge beside of things be thankful to God. Injil Luke ti teja mana ge muko ngajar ata beda ata nyerah de ani dia tak pikir ani badan ta ani dia tak nanggung radio ngati kaya tatingak di Luke sebang di di Matthew sebang di ayat 20 dak tau peru anan nyerah ada perek penyusahmu di aku ngaku ringgit puak senang di ku sawa so perek taat utip senang truk ngati meting tak anu susah di kitab meting tepak nang ata udip senang pak ibada atau udip senang ani disarahi ina sekira ia tak mendapat atau makamet ani dispatuti hatanay tadar i kami tada dapat nanyam ani dia tamite dalam doa tak ata menyarah ya anani ge so sifat dah terima kasih kata pak ata nyarah aja sebana pikir neeh dawai ata babese senda tanang manyah dia papa rawan aja mujong-jong ata dimenam mana ge ngatepak te dia inang may puan nang semuki aranta semuki arah pencipta ayupan maka idengin dia pak yang ditipu di paling sesuai ya nata di dina me ata patut ngin terima kasih ngastaden ata kajen ata ngin ke terima kasih ngata bersyukur menega tanyerah di ayah derem perancangan rek turu ngata. Jadi bara jurut matis dismenuti an kusiken semuki tak jadi Kristen dalam ngati ata ada jadi si ati adi pari ka Jesus puan ka ata ada jadi perinanan nang adi dawai semayang berdoa pak ditipu ata senang ata makamet ata menang adep tak bisa naik pergi madin ay zaman teknologi jadi kami kunang zaman teknologi anak madin sarui ay mit shortcut ay tinggal so diki social media ka ay mit quotation of life jadi ki quotation na ngajar nang if you want something you can just do pak ya kemet ni kayu tepa ina ngin penyebeki dia tak penyimanai dia tak yen tak penuh dimon konteks tak berdaya berbisi di derem-derem di kapong-kapong ati serarui begede atak ti di ka bomo may tanang bomo rajo de sawa ay rajo pak ay de ringin penyenang di hati daya madin ta tinggal daya pagi te kajen berbau bangsa bau daya adep tak pak generasi tak rejerak te may once tak nang kayuhana bomo ayo re adodu mito tak ngana susah sab anak me Jesus nang cast your burden to me ayo puan susah atak manusia di orang hati ma ayo muko so napai ayah miu amai ayah bian suto ngasuto na taja adepi ay makabes dia to rigang yen atak jadi semuki meh atak utip tak ditit
atari adu-adu kabomoh anu teja, atari adu-adu nang adep tak panai de pon ka, atari belajar be humble nga ngin puji nga terima kasih ka tepa ama ayo menyebut kita mengin pimanai sa otak dia tak. Jadi dia sebayo kubo seman kau dinoti ingat meh baju madis luk ketiteja semanju ayat semani na sempi deh i nang Jesus dah nang Sarah ya anta majukan diri di ongati deh ya nang ana Sarah deh ya nang bian pemanai adi begatung Sarah pak ayo cuma mite ni ada dia tak bahasa di titejah di Injil tim koda pasa ayo mite adep tak ingat ayo menengah ingat di sama tak di surga nanti meh ngin berkat dia tak nanti meh dengar doa tak anak demi te dah susah pak tak manusia adi kiranya mah teinta anak bedak ia susah jadi barajuk matis sama-sama tak adep ngadep juga pikir semuki aran Kristen nanti kami kunang hati betul jadi tatang Sarah tak pikir meh ani dikena padang kitab titejah ay ngajar tak ngin terima kasih may ayah menyeberkat tak ay magi sutoy tejah mas mungkin meta are utip di ongati atari rebel tepon tarik kemut tepon atari adodu nang adep tak bisa jadi raja tanpa ayah isai pengenang hati tejah bisa berkat ke negap tak bisa jadi anak Kristen adia dudu tegap di iman tak derem ong hati ade cukup nang bege penyusuba dermadan pasama panak par kudus amin amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.